Magluluto tayo ng labong na may patola, sitaw, saluyot, shrimp to. Tapos, nagpreto ako ng, chicharon, kawali. Ayan, kumukulo na pala ang tubig ko, guys. Lagyan na natin ng bagoong inday. Ayan, tapos, yung labong. Diba? Labong. Natin ang susunod. Shrimp. Ayan. Shrimp. Ayan. Dahil kumukulo-kulo-kulo na. Lagyan natin ito. Gulay. Antayin lang natin itong kumulo ulit. Kawawa naman. Maliit yung kaldero ko. Yan. Antayin lang natin kumulo. Tapos lagay yung dahon ng saluyot. Yan. Kamusta naman itong priniprito ko? Yan. Cuero talsik lord. Ayan. Chicharon. Ayan. Magsiksiron tayo, guys. Ayan. Ayan, chicharon. Magic sarap, di yan mawawala, guys. At ito, guys, yung alamang. Ayan. Para na din akong nasa Pinas, guys. Yan. Ayan. Ayan. Wow, ang sarap ng ulam ko, guys. Ng ulam ni Siding. Wow. Wow, guys. Kain na tayo, guys. Ayan. Ayan, guys. Tikman natin. Ang ulam ni Siding na may alamang, may shrimp pa. Wow. Saluyot. Ayan. Wow, guys. Wow. Yummy, guys. Salamat. Thanks for watching. Ayan.